Ja. Goddag alle sammen og velkommen til vores første sælfodring her i dag. Mit navn er Thomas, som lyst er lige så glæder af vandet. Og det er altså mig, der fortæller jer lidt om vores sæler i dag, mens mig og mine kolleger vi fodrer. Hello everybody and welcome to today's first seal feeding. My name is Thomas and firstly I would like to know if anyone needs this translated to English, then please raise your hand. Thank you. So I know I'll need to translate so everyone gets to learn about our seals. Okay, og så vi starter altid på samme måde, når vi starter træning ud, det er at sætte deres navneskilte frem. Okay, som I kan se, så var Rasmini, jeg sidder med heroppe i den grønne firkant. Hun var allerede rimelig klar på, at hun skal over til mig. Men ellers nu kan man godt se, at det er, der kommer et andet skilt frem, hvad de regner med, så bliver de lidt forvirret, så skal de lige tage at finde over til deres plads. Okay. When we start out the feeding of our seals, we always do it in the same way, and that's setting out their unique name signs. For example, the one I'm sitting with over here, Rasmine, has the green square. So sometimes when we are swapping with seals we're feeding, the seals have to look around to see where their sign is. That's always quite funny to see them trying to find their station. But that's always how we start out the feeding. Så også lidt praktisk information, I kommer til at høre. Jeg bliver ved med at afbryde mig selv ved at sige okay til Rasmine. Og det er simpelthen bare mit tegn til hende. Nu sidder hun stille og roligt, jeg har øjenkontakt med hende, og det vil jeg så belønne hende med noget at spise. You're also gonna keep hearing me interrupt myself by saying okay to Rasmine. And basically that's just my sign to her that she's sitting still. Keep an eye contact with me, and therefore I will reward her with something to eat. Okay. Sælerne, dem fodrer vi 3 gange om dagen. En gang før vi åbner museet, hvor de også får lidt ekstra vitaminer, fordi deres fisk de har været frosset ned, og der kan vitaminerne godt blive nedbrudt. Og så igen her kl. 11, som vi er til nu. Okay. Og så igen kl. 2:30. Så det er så de 3 gange, de bliver fodret i løbet af dagen. Og senere dem fodrer vi med sild og lodder. Okay. We feed the seals 3 times a day. Once when before we open the museum in the morning, where they also get some extra vitamins, because the fish have been frozen down. Okay. And in that process, the vitamins can break down, so we give them some extra vitamins to ensure that they get all the nutrients they need. And then again here at 11 o'clock, and then in the afternoon at 2:30. So that's the times we are feeding the seals throughout the day. Okay, we feed our seals with herring and solarfish. Og så videre til lidt om sælerne hver især. Lad os starte med hende, jeg sidder med herovre, som er vores ældste sæl, Rasmine. Okay, Rasmine er den første af 2 gråsæler, vi har, og hun er 19 år gammel, og hun er ret specielt, da hun faktisk er den sidste sæl, vi har her, som vi har taget ind fra det fri, som vi gjorde tilbage i 2007. Det betyder dermed også, at alle vores andre sæler altså er født i fangenskab, men hun er den sidste sæl, vi har her fra naturen. Okay. Now on to a little bit about each of our seals. To start with our oldest seal, which is the one I'm sitting with over here at the green square. That is Rasmine at 19 years old, who is the first of 2 gray seals I'll be telling about. Okay. Rasmine is also quite special because she's actually the last seal we have in here who was born in the wilds back in 2007. That also means therefore that our 3 other seals were born in captivity. Okay. Så videre til sæl nummer 2, faktisk hende, der lige kom op med der, og gråsæl nummer 2, som også er dagens fødselar, det er nemlig Else over ved den sorte trekant. Else, hun fylder 15 år, så hun er lidt yngre end Rasmine, men okay. Den nemmeste måde at kende forskel på de 2, det er altså også, at Else, hun er lige lidt lysere i farven. Så nogle gråsæl, som vi har 2 af her på museet, det er Danmarks største rovdyr. Og det er blandt andet fordi, at hunderne, vi har her, de kan blive op til 150 kilo. Okay, men hannerne derimod kan altså blive over dobbelt så store, helt op til 300 kilo.
Hanner, de ser sådan noget anderledes ud. De er både noget mørkere i farven, men har sådan en betydeligt større næse. Okay. Udover det, så er Elsa altså også mor. Hun er nemlig moren til den sidste sæl, jeg fortæller om i dag. Now on to seal number 2 and gray seal number 2, which is the one you can see over at the black triangle. Okay. That is our gray seal Elsa, who is also has her birthday today, where she turns 15 years, so she's a little younger than Rasmina. The easiest way to tell the difference between those two is Elsa is also a little bit lighter in the color. Okay. The gray seals, like Rasmina and Elsa, is Denmark's largest predator, and the females, like we have, can grow up to about 150 kilograms, whereas the male counterparts can grow over double that size, all the way up to 300 kilograms. Okay. The male and females also look quite different, whereas the females are a little bit lighter in the color. The males are almost always a little bit darker and have a substantially larger nose. Okay. Og så videre til sæl nummer 3, som er, lige se om han kommer op her lige, ham derovre ved det røde kryds. Ham der lige lavede et hop der, og hvis I kan se, det er Arn på 9 år, som er vores seneste hansæl og vores seneste spættede sæl. Okay. Den spættede sæl, som Arn er Danmarks klart mest halvrige sæl, og den man højst sandsynligt vil se, hvis man ser sæl rundt omkring i Danmark. Okay. Den spættede sæl som Arn er også en forholdsvis lille sæl. Ja, det er jeg også. Og bliver kun cirka omkring halvt så stor som gråsæl. Now on to seal number 3, which is both only male seal and only harbor seal, which the seal you can see over at the Red Cross. That is a harbor seal Arn at 9 years. Okay. The harbor seal, like Arn, is Denmark's most numerous seal by a large margin, and is the seal you're most likely to see in Denmark. It's also quite a small seal because it only grows about half the size of the gray seal. Okay. Og så videre til sidste sæl, som den sæl, der er lige ved siden af mig har, der kommer op derved, den sorte stjerne. Ja, jeg er på 4. Okay. Som er vores sælunge Gaia på 2 år. Hun bliver 3 her i februar. Hun er noget af en verdenssensation, fordi hun er faktisk den eneste dokumenterede hybrid mellem en gråsæl og en spættet sæl, nemlig datteren af Elsa Arn. Så ja, okay. Yes. Okay. Nu er det Rasmine. Slut. Så vi er meget spændt på at se, hvor stor hvilken af de to arter kommer til at minde mest om. Now that was it for the feeding here. I didn't get to introduce you to a little seal pup beside me, Gaia, who is 2 years and turns 3 in February. But if you'd like to learn more about her, talk with me about seals, then I'll be standing in the information area between the leather seals with some seal stuff and a stuffed seal you can try and touch. Det var det for fodring her. Hvis der I har lyst til at lære mere om sæler, så om nogle minutter kommer jeg til at stå inde i informationen mellem de 2 lædersæle med en udstoppet sæl og ellers andre sjove sælting, så forhåbentlig ser jeg der. Tak skal I have. Thank you.